Da, ti imaš ovaj. Ovdje postoji u drugih prava hrvatska čovjek. Samo ko je sebi napravi pravu. Ovdje je Hrvatska. Što mi hrvatska imaš u pravu? Prava hrvatska. Jo, znam. I, ono u ratu u Sarajevu, pa ja svirao se... Ovdje ne nema. Ovdje ovdje shvatili u Srebu, i tegiš imaš masnoć, imaš sve. On u Sarajevu u ratu, pa sada je znam upravo. Ja sam nekom grupom... tako ti znam da sam sve bio sam i nikad nikad. I onda kad oni izađu sa jedan praktično, izađu jako neko. Kao li znači? Maspekte, kovatice, narod. Ono životu vidio. Sve ovo znači je kao. Ali sve to radimo. Ali znaš šta je to? Da. Ovdje hrvatska, što u plastični ovdje staviti? Stavi me na ovo, sve što u plastični. Da. Govori veliki brat. Veliki brat poziva Žarka u ispovedalnicu. Ostavi mene. Sa mačkom. Daj, didi ga, da. Hvala, neću sad. Ajde, ti ćemo, brat, nisam ja, ajde. Tako da, ostavi ono da. Darko, vidi ga. Za malo kave, da? Nema problema. Ona bude mljenica. Evo samo da smo... Nema problema. Mljevice moja. Možda podijeli u radu. Ma biti, da. Makar dvije pa da podijeli. Jutro. Jutro. Treba ti beba kao nekima. Evo ti beba. Evo ti beba. Evo, još, manjaj, molim se dok ne rivu. Pošto mi je traži bebu, treba mu, ne je Slavko. Bila je već kod nas u krevetu pa su se poludali. Je bila tamo? Da, i onda su poludali. Slavko traži bebu. Što si mi kao? A, to. Slavko treba bebu. Pa kako ne? A ja sam donela bebu. Pa ulja koji treba biva do 10 djece. A da ne mogu ovako da budem... Biš bijedi. Ovo, to je vrš. To je vrš. A ovo je veliki kao beba. Evo ti, ne znam kako... Ovo je viško do guške. Pogrešno dosta.